Assalomu alaykum. Hurmatli ko'ruvchilar. Qolgan bu bozorga keldik. Bu bozor bizga yaqin bo'lganiga baylanishdi. Cho'p sezon boshlanib, cho'pni topib kelish kerak bo'ldi. O'sha bu yoqqa keldik. Esa keyingi bozorlarda cho'plarni jinob olib, barliq bozorlarni tartib ko'rgazamiz. Presim bası hurmatli ko'ruvchilar 200 so'm bo'lib qoldi. Cho'p presim bası o'shundan cho'pni jinash kerak bo'lib qoldi. Biroq Qalmiyon bozorda da bu bir ko'p, bunaqa cho'ng bozor, kelsangizlar izlagan molingizlarni arzon bahada topib olasizlar. Assalomu alaykum. Kechirasizlar, qaysini so'radingizlar? Qancha bo'ldi? 42 ming bag'a. Okey, so'rabsiz. Yaxshi. Rahmat. Buni bir jangi jip baylanmanda bular sotilganda hurmat ko'rishlar, sotib olib shu yerga baylab qo'yishadi. Yaxshi. Sizlarga qarashdi-ku? Qancha shu? 67 ming bag'a. Bozor so'rab turish u. Qancha jashda bu aka? 2,5 yashar. Aka o'zingiz bog'asizmi? Ha, o'zim boqib olib chiqdim. Bog'ishdan qancha sirlarini aytmaysizmi? Kuniga qancha 3 jo'li jam beriladi? Ya 2 jo'li beramiz. 2 jo'li? Ertalab sahar beramiz, kechpet beramiz. Soat 9'da, kechpet 9'da 10. Jemning bardiq turi aralash bo'lar edi. Misoli bir kun gunjara berilsa, bir kun shakarab jem. Bir xilda. Bardig'i bitta yem. Arpa, gunjara, makka, bug'doyda suvdan chiqarib kelib turib beriladi. Ha, aralashtiribmi? Hammasi aralashib chiqadi. Ha, misoli gunjarani o'zini bersa-chi? Bo'ladi. Biz endi shularni ham qo'shib beramiz. Cho'p qanday? Erta mendan kech jem beriladi ekan. Ertalab hasha solamiz, jemni oldin. Aha. Keyin hashakdan keyin jemni berib, 12 ga sovutamiz. Jemni sovuydi. Keyin interval qancha bo'lishi kerak araliqlar? Soat misoli jem bergandan keyin qancha soatdan keyin cho'p solinib? 2 soatdan keyin 12 da beraman da yem hashakda. O'shanda 4 ga da hasha deydi, 4-5 ga da. Kechpetdan jemni jeb yotadi. Har 2 soatda hashakdan. Ha, 1-2 soatda oz-ozdan deng ha. Yaxshi, buyursin, sodangizni bersin. Bunaqa hurmat ko'rishlar, ancha-muncha buqa bog'am deb plan qilib yurgan odamlarga qisqa ma'lumot so'rab qo'ydim. Assalomu alaykum. Qaysini oldingizlar? Mana 48 mingdan. Eng yaxshi bunaqa. Shu yoki buqa sotildi. 48 mingdan sotilibdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Kechirasizlar. Qanchadan bo'ldi? 55.500 ga bitgan. Bunavi? Qancha jashda ekan bu? 2 jash. 65.500 ga bunaqa soda bo'ldi ekan. Yaxshi sodalashaveringizlar. Rahmat. 65.500. Assalomu alaykum. Qancha so'radingiz akam? 50 ga kelgan. Siz bir sotuvchi? Shu soda bo'lgan otat 52 mingga so'rayib turadi. Qancha jashda bu aka? 2,5 jash. Bo'ladimi? Bo'y. Assalomu alaykum. Kechirasizlar. Qanchadan ekan bu qolar? Qaysi biringizlardiki? No, uchovi narjoqdan, ha? Qanchadan so'rashdi aka? Yolg'iz. Bozor so'radi. 52 mingga so'rashdi. Narxi necha? 59 mingga so'radi. 55 mingga. Juna qanchadan so'rashdi juna? Yaxshi. Alloh baraka bersin, sodangizlarga. Assalomu alaykum aka. Kechirasiz, qancha ekan bu? Buqa. 43 ming bag'a bozor so'rabdi unaga. 43 ming bag'a, rahmat. Assalomu alaykum. Kechirasizlar, qaysini so'radingizlar? Qanchaga? Xo'p aka, bo'l. Yakoni 100 mingga. Ha, yaxshi, soda bo'ladi. Siz bir sotuvchi? Sotuvchi aka saytda az javob berdi, yakoni 100 ming bag'a. 5 berdi. Dilab satdi.
Бирок 100 миңге жаш сумма болуптур, тоголок 100 миң болуп мына. Алуучу 100 миңге сурап атат экен мына. Сатуучу дагы 5 миң кошуп койду атат. Ассаламу алейкум. Канча экен бука ака? Канчага сурашты? Түшүнбөдүм. Жо, буканы эле баасын сурайт экен. 52 миң бага болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. 1, 2, 3, 4, 5, 6 баш экен. Бардык эркекпи? Бардык эркек. Канчадан болду ака? 33,5 берген. Жакшы. Каласаңыз телефон номер калтырып кетебиз. Ушул жерге чыгам дегенсиз, да? Макул. 33,5 миңден базар сурапты. Жакшы. Эми биз объемго карап чоң букалардын катарыга өтөбүз эми. Ассаламу алейкум. Кайсын суратасыздар? Алла менен. Актуу же наркалабы? Алла менен. Сен алып келдиңби? Алып ал. Канчага ушуну? Сураганда. Экөөнү короче 125. Жашы канчада экен булар? Экөө урмат көрүшүлөр, мына ушу кара менен мына аланы 125 миңге мынакей сураптыр базар мына. Жакшы. 125 миңге сауда болду экен. Мына акча? 60 кадам жай медиа. Канча? 64 миң болгон экен. 64 миң бага базар саар менен сураптыр булар. Жакшы. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кайсысыздар деке? Отурабыз. Букалар. Баларын билбедиңизби? Бас кызыктуу да. 74 миңге сатылдыбы? Жакшы. Ушул бука мынакей 74 миңге сатылыптыр. Ака өргө отурбаңыз, этият болуңуз, дебелеп коюшу мүмкүн. 74 миң бага сатылыптыр. Кийинкисин билбейсиз? 67 миңге сатылдыбы? 67 миң бага базар сураптыр. Сатылай элек. Жакшы, рахмат. Кийин биз да жүрөбүз. Мо бозду билбейсизби? Бозду билесизби ака канча болгонун? Бозду билбейсиз. Каттан баз тарткан она 109 миңге сатылды. Кайсынысы? Öyle bardı böyle kattan olmaz mı? Ona men sattım da men sattım şu an. Ben şu an imine taktım. Жүрün. Ya siz tartmayın Kırgazınç. Uşul bu? Ha bu ne bu? Жалгыз өзү канчага саттым дейсиз? 109га. Жакшы, мынакей ушул буканы ушул акалы сатыптыр. Буйрса сизге да Аллах ишиңизге береке берсин, а? Ушундай букаларды бага бериңиз. 109 миңге сатылыптыр. Жаш канчада бул? Жаш 2 жаш. 2 жашар экен. 3 жашарга да дагы өсөбү булар? Өсөт, чоң оят. Жакшы. Кийинкисин билесиз канча болду? Keyinkiler bilesem mi? Kara. Жақсы екен ашыл. Kara 90 ming oldu. Satılı elek. Satıldı. 90 mingге satılып тұр мынаке. Базарда демек ең еле алды бұқаны ушулага аузап кетти мына ушул жанагы. 109 миңге сатылган. Қалпақчан акабы? Қалпақчан ака кардалардын дадылышы ол. Кардалардын дадылышы ол екен. Бұл 90 миңге сатылып тұр, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы жүрөбүз. Ассаламу алейкум. Кечиресиздер. Кайсы бирин баасын билесиздер, айтып коюңуздарчы. Osanda şu 92 oldu verilgen yok. Ушула 92 миңге сураттыр. Сатылай эле экен. Буларчы? 70 ming, 67 ming. Жакшы. O, ne 109 mingga satıldı. Аны ертип барып тарткызып кой десе. Рахмат. Кайсы? O 2 150 кетти. Отурган акабыз башкача маалымат берип коюптур. Ордуга башка келди экен, эки отурат. Муну 70 деп атты да жаңы. 70 ушуларбы да? Беркисини 60 миңге сурады, сатыла элек деди да. Башка экен, а? Демек, жакшы.
Yaxşı. Buyursun, buyursun. Zamanımız tinch bo'laversin, shunday savdolar yuraversin. Dildir mana shoir, kulib, tanishlarini topib, suylashib, savdo qilib yurishadi. Assalomu alaykum. Qanchaga so'raysiz? Ekoni 156 ming bag'ildamiz. Ha, yaxshi. Shu lekin buqani 156 ming bağa surashib atibdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kechirasizlar akalar. Tinchingizlar olamiz mi? 132 bo'ldi to'kuri. Shulako, ha? Mana ku. Nargoko, yaxshi, rahmat. 132 mingga soda bo'ldi tavshanda? Yaxshi. 132 mingga soda bo'ldi. Shulaka o'zi esa. Sizmi? Ha, ola turgan aka shulaka mana. Biznesmen savdogar aka. Shulaka? Eng yaxshi aka. Yaxshi, shunday taq javob bersa bizga dag'i yaxshi bo'ladi ekan. Bog'larini tez bilib, tez javob ekan. 160 ming bo'lib turishlar ku. Yaxshi rahmat. Aka, shunday men ma'lumot so'rab ketdim keldi-da. 7 ming qancha bilsa bo'ladi? Shu yerini qarmabmi? Ha? Bunasi qanday deb o'ylaysiz? Bu o'rtacha o'zi qanday? O'rtachada bo'ladi. Agar o'ta 7 bo'lsa, bu yerda buni sizig'i jo'q bo'lavi? No? Yaxshi. Jashi bilsa bo'lavi, o'zini ochish kerak bu so'zsiz. Tishidan bilinadi-da. 2 jashar buqalar ekan. Yaxshi, rahmat. Shuni men hurmat ko'rishlar, bizni chora sonuna kelib jetdi. Bizni kanalga qatalgan unutmangizlar. Jana like bosingizlar. Mumkin sizlar like bosganingizlar bo'lg'oni ko'proq odam ko'rganga sebepchi bo'lib qolasizlar.